Abisa uria urungamirite obisi ya seneta wa Meru Kadhuri Murungi niwe Mutegi Mwambi na akanukitie migambo ya uria wari kanyene kaunchamba mbithi ati seneta uju ari nerandure ya wakiari ugite migambo ya munene uju waruti ngugi obisini ya gavana wa Meru tia uma nuntu mbechi iu nichiarikiria kuriwa na kuongera na kuga kinyate mubunge kana seneta waandikanaga indi ni rwangi rwa mbunge rwandikani ni ru Parliamentary Service Commission mutugikare gatutaririe nkuruke kuma kwa seneta Kadhuri Murungi na ingire mbeca ciakwa ira ndari kuriwa ciangira twete milioni 2 na ngiri 700 mwaka na aru antarewa ni migambo ya murungamiri wa ritingugi obisini ya gavana wa Meru ni wenchamba mbithi akiuga ndiri ari muritingugi obisini ya seneta wa Meru Kadhuri Murungi igitari wari mubunge wa South Imenti akiuga ari kuthama kambi ya Kadhuri na mwingirire ati karwe kigina kiawe kia mung'ana jwa milioni 2 na ngiri 700 migambo iri aritire ntuku ya kiumia nthiru na yethire kanu kwa ni seneta Murungi wau Manager mwero ajokirie Mwambi so Mwambi kinywe oteki ntuona no ntobe na marando ja Kenya Revenue Authority constituency na marando ibati gokiria na Kenya Revenue Authority nikenda Mwambi akiriwa mbeca ciawe na nchambo mbithi ukiriwa oni ote muntu mpande kande Kadhuri Murungi anto babo mpande kithirika na ndinarua Mutegi Mwambi ura ni murungamiri wa obisi ya seneta Kadhuri na kwegita riu ni wajukirie kanyaga nchamba mbithi ari kwebera obisi na mwankene jwa ngiri 22 na shumirite kinya ukanukia migambo ya nchamba mbithi akiuga gitumi batari rworio kinya wario ni obisi u ya mubunge tarite marando ja NHIF NSSF na kinya KRA kana nteto iria ciaritwa ja kiume kithiru nara mitungu ni nchamba mbithi niwe wari munene okwa mbere ntikoba niwe wari manager na ndacoka ndajukia mieri wi atigere mieri tukirike ipindi kiu na ikwari na randore nene ritaritwe gwa KRA na inya kwa NHIF na NSSF lakini itwetire twakiria nonto gotekirietwe otemea weta ukiriwa ne PSC so gratuity ya manager niyo yethera yitete gatachwa na utengogie mujumbe inya mujumbe atetonyaira mantu jau Nkuruki Mutegi na ugite bari kuria marando jau na bathirane na PSC ni barirwe kigina kiao kuri mweri muthiru ntariki 14 tugukiria na KRA nonto ne atigere muno na tumanto twario ni twacokere twakiriwa ni Parliamentary Service Commission na tware wangirate cietu oni na nchamba mbithi nonto managers of course bali agwa rigetie staff ya mbere na kirierwe ndamikiriere na eta na yariwa lakini cietu to approve December ya mwaka muthiru jwa 2023 mweri jo jurathiraga goro jwa mweri jwa ire around tariki 10 na inya au ni atwakirirwa mbeca jetu oni Mutegi Mwambi na nchamba mbithi na twakirwa muthiene ni romba ria Mwambi atikethira nchamba mbithi no kari na ndwa na seneta Murungi akethira gitonya ndwa ciao na mathabu jigi kigina patwikaga kuona ndwa ingeirio igatonywa mantone jau ja mathabu ja mbeca nonto au gotio mujumbe aritana na cio na mujumbe atetonyaira manto yara nonto ndau okaira accounting officer etherari constituency office manager kana manager kuma gicigo mbunge kia South Imenti nke reporter nteto cia weru weekendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.